Hello bro, teka ni kadi video ka ba tengnya ka ega ba ngila de biale menha ka ni kata kalong ka Heron's formula. But haka tu ka video ka ba shwa nga shwa introduction kan dia chpang Heron's formula but kan mo banwa de ka semi perimeter. Haka ni video pan ngini le kom no ban panan kam ya ka Heron's formula. La ni ya ka tang yong kom no ban apply ka Heron's formula. Mentang ini persang ban apply no ya ka tu ka Heron's formula. Teka ni ka jingkali hang ni ka find the area of a triangle having sides of 9 cm, 12 cm and 15 cm. Wadi ki area jong ka triangle ka baron ki sides kan 10 cm khat 8 cm ban khat san cm. Kan should draw show triangle way hang ni. Ta ni draw ni mo. Ta uni di triangle and then kan should thoi ki sides jong ung ni. Ti ki sides uni triangle ki day way di kan 10 cm, way di khat 8 cm, way baru de kan no. Khat san cm. Kemudian kenya kan ya nimla ban kenya ka tuka nimla ban wadi ki area hang ni da ka panan kam ya ka formula half into base into height dai namar yu height nim tem ting haban panan kam da ka Heron's formula but fina kan mau Heron's formula mane ngan chu rough ni side ma ka area jong triangle ka Heron's formula ka dem nom to square root s into s minus a s minus b s minus c to di fina pek kat kum kan ni ka formula haban tep hang ni UE u de kan no b de kan no c de kan no us de kan no dai te mane ngi la te ba u e u b u c ki de ki size yung triangle dai te hang ni in tho sha kam ne kan shubu kan ni jing hang ni last dang solution tho here e u e ngin chimba de kan no 9 cm u b ngin chimba de 12 cm te kan tho b equal 12 cm but u c ba ngin chimba de 15 cm te c equal to 15 cm. Tiang tu lah biang deh. U A latip, U B latip, U C latip. Di mentang haban tip shwa su A pan U S. Shwa wan peran kami ni formula haban tip U S. But mentan ni dang sudah beli U S udah way semi perimeter. Di finang kan mau ke formula jong semi perimeter. Semi perimeter kadai marsi teng jong perimeter deh. Lada ong perimeter kadai betang A plus B plus C. Lada ong semi perimeter pat kadai A plus B plus C divide 2. Di hang dengan tho S equal A plus B plus C divide 2. Tiga ni kan long equal kan no. A plus B plus C kadai 9 plus 12 plus 15. Dai u A dai 9, u B dai 12, u C dai 15. Tiga ni borok way divide 2. Ti katu kan long equal kan no. 9 plus 12 plus 15 kan mi 36 dai. 36 divide 2. Ti kan mau ko unit kadai centimeter ma. Hang ni ngak let tho centimeter mjure ban klet to. Pili ban tho cm to ma centimeter. Ti 36 divided by 2 kami ano 18 centimeter. Alright. Ti hang tu ila yo ya ka semi perimeter bakadai 18 centimeter. Ngatrai plus 2 me ko to. Ti mentar ila yo ya ka semi perimeter ngila la ban wat mentai kai ya ka area jongka triangle ba panan kam ka Heron's formula bar nga kwa ban ma bi phin number ki dak ni ki sniu ba te ga da long number bang ampat ju panan kam bhai ni graphic tablet te ngam da long comfortable ba ban panan kam ka ma te so bhai sha ba nga te mentang in wa no ya ka area jong ni ka triangle te kan tho sha by Heron's formula tamar in use the Heron's formula de in panan kam Heron's formula by Heron's formula area of the triangle kanong equal kumno equal square root kadai s into s minus a s minus b s minus c kato di area jong triangle dia kan nong square root us ng diu kanno us ngiladap kan udai 18 khat pra tingin tho khat pra to di one suni open bracket dai tingin haban tho open bracket to one so ni su s biang tu s ni te budai khat pra one so itu minus tingin tho minus to u e de kanno u e de 9 dai nang ni e equal 9 tingin tho e 9 open bracket the s minus b kan dai 18 nomor s de 18 minus b u b de kanno 12 kemudian 18 minus 12 tu lah close to bracket dan close yang bracket open sini way bracket to open kani kadai s minus c tinga try menta plus to us de 18 minus c kan dem no minus tifin pa u c nang tina lower de 15 kemudian minus 15 ti tama what klat pan ban close you ni utu bracket ti page bahang ni kani mesti bisi lihat bhai khna ki students ma you ni usain jung square root dan ki bamju pen kut solution ya
la pilih tu pincha deduce marks ma pincha deduct marks mde deduce sorry pincha deduct marks ma ti pihak ban shim uni sorry pihak ban shim ban tan haru ban dokot kat tu ma ti hebat kan mau baka area kadon square unit kamut lada kisai skidon unit da centimeter kamut ke area kan dai centimeter square lada kisai skidon unit da meter kamut ke area kan nom tu ka unit meter square par kom ta ta dai ta ti ini kenya kan ma this is very very easy to square root hang ne square root kum to pai kam ai uram khat phra yim pala ban ne ai to khat prang tu tin thoไป khat phra dai te ni pat khat phra minus khan dai ka dai khan dai ta bang yim la ban shubu bai i wei phra bu khan dai kum to dai tingin bu du ai bu du multiply sign nama ni bracket hang ne kamut multiply alright don sign eng ni pedeng kamut multiply to ti hang ni ru 18 minus 12 ni khat pra minus khat ar kan no rio tengah try mentah fil atep hangin bur we hani dom dan ing mod multiply tengah men thor we multiply ento ti hangni 18 minus 15 kan dai 3 ti hangni dom dan ik simple du multiply tengah bang ton bur we multiply okay ti tu khat pra ga yo nang tu khat pra uni khan dai ga yo nai khat pra minus khan dai uni hun rio ga yo nai khat pra minus khat ar uni lai ga yo nai khat pra minus khat san astu am don to the centimeter square and thwa centimeter square but sakawai patru uni square root sign phim dei ban tap lang unit ma unit dei ban dan cha root jong square root sign okay so kani in lek no manta khat phra sen khan dai sen real sen lai hawa square root jong ne ti ban kham sok in factorize ban pra shoi kini numbers ki baran dai ban sok ti khat phra in the factorize ngan lek ni root ma kan factorize so khat phra ti ana ban roi ni box me ting haban sedang bai du number baret du bala ban divide du khat phra ta hoi de 1 ma tang ba inum sedang du 1 sedang du sedang du 2 du prime number baret du bala ban divide yo khat phra 1 de prime number okay to 2 into kat no ban long 18 2 into 9 long 18 dia du 2 im la shu ban divide you 9 in le du 3 into 3 ga long 9 dia ni le bian du 3 into 1 ka dai 3 dia ni ban pra khat phra in yo r sin lai r sin lai de henry sin lai de khat phra dai ga mi khat phra ti hang ni an tho biang ni an tho in square root sign an tho no ba kham jrong number ba ban tho ini numbers kham bun hang ne ti khat phra de gam no de r sin lai 2 into 3 into 3 2 into 3 into 3 tu de bu pen pra khat phra to la biang ka to ti udan su we multiply sign ne tho to multiply sign to tingin pen pra siu khan dai ti ban pen pra khan dai jing sham don kam su ban pra thamai na manang ning lai i thang ba wala ka ta ru to khan dai kan le du lai sin lai long khan dai lai sin we ka long lai ti hang ni khan dai tho lai sin lai dai ti yeu ni khan dai ni an tho no lai sin lai ti hun riu da pen pra hun riu phin yo kan no da fi pen pra hun riu phin yo ar sin lai hun riu ti lai sin i we lai ti la kut hi we nga kala ban ong man la poi hi we hang ni la de ban sang ye be mo ti ar sin lai de hun riu dai ti komod yu ni hun riu an tho no ar sin lai ti u lai ti ngim la shu pen pra na mar ngi pen pra u lai pe ngin yo am no lai sin i we lai ka sa be lai be dai ti ngan tho be tang lai i we im tang kam an tho ti kan long centimeter square unit okay ti kan ni nyu ak no ne kan ni nong equal square root biang ti ban wa di square root ya ban shim no r li numbers ki belong kum jo dai ti uni r in page dan yam suwei par r yes uni ti uni bo uni ni kelum lang no tama kelum lang nur kam dan r li ki rm ti wei r uni r an thom to po ti dan r li ki r la dan r li ki r mo chini shalor an thom no r li uni r na lor open i ba dan r li ki ni ki r ti uni ulai bo ni ulai an chim kum no dan r li ki lai ni am tengan tho lai shalor an thom no r kamut kani ki on 3 to the power 2 kamut r li ki lai ti multiply biang uni ulai bo ni we ulai dan dem r li ki lai han to ro tengan tho lai but r new r pen ibran r li ki lai ti sakinya sekito last tengan tho biang lai shalor an thom no r kani ki on 3 to the power 2 ti phila ban kli bale ba hang ni don way r lai sao san rio tli ki lai bale mun thwa 3 to the power 6 kham sok kham like bun kam ban thom ni dai phila ban le am ta ru de phila sok thu ba kam no ban shwa di square root ka sok ba nei la ban le am ta am de bam la ka long ba phin yo correct ro tam ba la ding ile ak ni pan
kan ni kadai mentah kita bompat sukhu bah kum ban wadio square root ka kham suk kan ti hang ni kan long equal kum no square root jong 2 to the power 2 kan debi kan no kan debi 2 for example hang ni pe mon chim square root jong x to the power 2 ladang shim square root jong nu bonon power 2 shini shlor ngan yo yu 7 number hi x pe hang ni po chubo ladang shim square root jong 9999 to the power 2 khandai hajar khandai spa khandai root to the power 2 si sim bonon power 2 hang ni ladang shim square root kan mi kan no khandai hajar khandai spa khandai okay kan mi tu number hi okay tong hang ni kan mi kam no an chu rop nai kan ni ma taman i khuan tu rop no dan kam rop no to okay ti tong ila yo tu square root jong 2 square kali 2 square root jong 3 square kan kan no ti multiply tan sab ikam jo ngoi pi da don square na lor kam sab istong tu number 3 ti so square root jong 3 square root jong 3 square kan dai biang kan no 3 square root jong 3 square kan dai biang kan no 3 ti ka unit ka sab hi centimeter square ti sino pilat shim square root kum to dan kam shuban draw tu sign jong square root ma wang ngai ikhna la dam to ki draw yang tu sign jong square root kum ne ki shim yang kum to dan kam shuban le to ma okay ti kani ka last step kum ni multiply bi kini r san lai de henrio san lai de kan no khat phra san lai ka de san pusa dai ni pe me khat phra de nam de ba ma san lai phra san lai de ar pusa ti lai sin we de lai plus r ka de san tika mi san pusau tika answer hang to kadai 54 centimeter square ti yakani ka area jong ka triangle ni yo da ka bapnan kam ya kai gani Heron's formula